Ekipa, Mađari su ušli u Crikvenicu. Ali, Jozo, to su samo Mađari. Pa oni su pederi. Oni vole u guzu, a misle uzet rijeku. Mirko, mi se u Pitomaču više ne možemo vratiti. Ako želimo ostati u Crikvenici, morat ćemo dati guze. Ali Jozo! Tiho! Ako te čuju ovi, ima da nas guze u šumi. A Đuđevac? Boži Dare, šuti, skide gaće! Dobro, dečki, jel ima neko plan B? Operacija Balkanska distrakcija. Udri. Ok, van, same van. Mirko, budeš me jače. Dečki, idemo paziti da nas ne naguze od zada. Prova, a mentek. Darme koket. Dobro je, nisu nas prčili. Bogu hvala pa nisu. Ali ne znam za vas, meni je od uzbuđenja do zada sve do neugodno. Dečki, primite se za kokose da o ovome bolje razmislimo. Momcovi, plan je ukrast njihovu podmornicu i pobjeć s njom u Vinodolski. Tamo ćemo ujutro izaći u grad i otići mom frendu Tukiju po kalaše. Dečkovi, idemo po te kalaše. Marinko, rokni nam ustani bane. Reteni, eno Mađara, idu nam s guza! Veslaj, veslaj! Jozo, slijepa ulicu! Brzo, pali pogon na sva četiri! O, pali smo na 3! Koje? Veljko, po gasu! Žao mi je, mađubretari, ali stjerali smo vas u kut. Jozo, mislim da su oni nas. Mirko, ako ti ja gurnem prst u dupe, jel meni prst u dupetu ili tebi? Obojici. Točan odgovor, Mirko. Koji kurac. Mirko, ipak mislim da su Mađari ti koji imaju prst u dupetu. Dobro, ko ste pak sad vi? Smirite se, pičkice. Upravo su vas spasili specijalci iz Novog Vinodolskog. Nema na čemu. Mađari mislili da nam budu Vinodolski dirali, a onda smo mi došli i karali direkt u šupak. Jebali smo Mađare! Nek se lajka, nek se suba, jer ko to neće, taj za ništa nije.